siyabonga abantu bedla media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi bedla media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli bedla media. Siyabacelela ukuthi ke idla media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngendla media aqhubeka kanjalo. Siyabonga. Ubani basibathe kuhambo basipha amandla sihambe siyofika ebuhleni. Sicela futhi ke nalabo abagulayo ke bangayifiki into zabo kumnandi ukuhamba kodwa manje lento zayingayifiki ngoba ngizositayela inkinga. Asithanda ukuthi sifike sesingasaphelele isifiso sami ukuthi sisuke la siphelele siyofika ebuhleni siphelele. Amen. Ngicela kakhulu laba abathwala izitsha ubaba uNkulunkulu ubaba omkhulu ababhathi abapha amandla bahambe sisihamba nabo sizongena endlini yasebuhleni singakhathele. Sisifambe ukuthi singene kusasa ebuhleni. Kodwa-ke laba ababuthaka kufanele bagibele emabhasini. Amen. Ukuze bangasitayeli inkinga. Hayi, Nkosi yamakhulu. Sibonile esibona izolo ngasiphila. Amen. Ngiyacela ke asebadala abana namabhasi lanyanga uyabona ukukhipha umhlangano khipha izitsha mawophume esangweni ziseyiphumile izitsha mawona uyisarwazi ngene ebhasini uyigahla ngene ebhasini noma uhamba uzofika ebuhleni. Olinda njengonceda indlela lapha ngokaNkulunkulu bese khona amandla lokho indlela lapha kuhayi uma usuzizwa igroup ikhala bese uyaqala uyavina ngoba sonke nje basila sizothatha isibusiso saleyo wami. Amen. Cela kwashomba basithwale basirabe basiphilise sihambe siphephule njengey'nkunzi. Abanye basamba manje kunabantu abangabona eNazaretha abazile ukuthi siyaphuma namhlanje basilungise. Ningayoni into yokuthi eNazaretha yinhle kulento yini ifuna umhlaba wonke kodwa baye bayifuna ngendlela erona. Akulula-ke lento uyithole ngoba phela lento inomnikazi wayo wayenze yedwa wayifuna thina hayi abanye. Uma ifikiwe wena isivuthiwe bese uzoyithatha akeke ithola umuntu le. Amen. Phela nje sithandaze sithandazele idimoni nedimoni elisihlaselayo la elisihlasela njengoba wami
namanga-ke esokweni aphela manga maningi-ke la emadoda namanga ngiyacela kubona amadoda namanga kanje angazi nawo ahlebayo angazi umuntu okuhleba abantu besifazane ukuhleba amadoda namhlanje akumanga kuyafika bayethi babo wami sebeyawafuthi sebeqale phansi beyawafuta futhi hayi yifisado utayisuthi aniyiphatheni kahle izofa phela isoto abantu nabangangani abangayalibhidlizi isoto alakhe nenzondo-ke engenasidingo noma ngabe nesidingo uzonda umuntu esontweni umzondelayo ake nithandane muthandana kwakhe Amen. ngiyabonga-ke ngamadoda ke basingihamba manje ngoba osho banginikile isibindi kade angicula ngicabanga ngempela futhi ngisekude ujoba safuna nilunge mntana niqonde aniqondile namhlanje kuphela into eniyifunayo nifuna ukugcotshwa bake bayazi into nje kumkhulu wami yangayizinto befuna ukugcotshwa bona ovela kobo no no Mfumayeli no Mfumayeli wena umfundisi oyisabona bonke abantu bafuna ukugcotshwa baye basesigcotshwa sonke amadoda ubani uzolalela omunye singayuyisi inqola kaShona asiyithande siyihloniphe siyiphathe kahle le alikho elinye ibandla elinalento phambi kwami bayanjalo basebenzela ayikho lento zimboni yawela kunina sefanele niyiphathe kahle alikho isoto elinezitsha mangabe isoto elinezitsha linamathotho okuphuza iwayini isinto sabe iwayini hayi mina ngayazi wena angayi emarumeni cha emarumeni angayini kwesona ngangiyofuna isitifiketi sobhabhadiso ngalesa sikhathi esidala waphela wawuthi mawufuna izinto ey'thize kufunakala isitifiketi sobhabhadiso yonke le isitifiketi sokuzala isitifiketi sobhabhadiso hayi ngase ngiya-ke esontweni lakho siyabhema la nami angisabhema sanukuhleka ngoba mhlawumbe ngisabhema hayi ikahle nangombhele nje umfana neminyaka yokuthi nakasabi vete umkhulu ukukhumisa lapho umkhulu iqamisa lakho isiqamo sakhe unenekeda ayikehla nalo liyahlonipha limnike umfana akhumisa iqamo zisho yabona ngesikhathi lesi isiyaphumile inkonzo yasekuseni hayi wathi sesikoleni usuka omunye ugwaye lapha netoilet kwasa ngelinye ilanga-ke ufata kanti uphethe ulibabhalazi ngesonto ekuseni uphethe ulibabhalazi kwaze wathela nangumpana kamalume uyisikhozi uyaqala ukuba yisikhozi bese sondela ney'khozi la wesepa nenhlanhla kumfana kamalume ukuthi yena othelile umfundisi wayini baselithela wathela kancane umfundisi kade akavalanga la imayiki yakhe wakethela kancane umfana kamalume basesho-ke umfundisi abodi siyenza sonke sonke wathi umfana kanyeni wathela kancane lo wena ngithela uma wakho hayi umane makenziwa ukuthi kwakuthiwayo usebuza kuyena lo mfana wakho mase kuphuma isonto yini wena uduza umfundisi osekhitheka lonke ibandla uthi lo omunye baba phela mina bengazi ukuthi umfundisi uyagcwalisela uglasi ngisuke ngathela kancane
Kati hizo complain atu pada kali. Kita betul ngana dia tengok bawah. Itu sih.
ingqungqulu emaphika abanzi magalela nzima kayibethi yabhakela ibethene nenkulu emoyeni sibantu yadela ngomphoso wenkuzi ikhipha namakhizane eyakithi sukume yaqholosha enyasali ibhabhalele njengecela impinda mkhadli kakhethi nakosazwayo ugadlile dova amakhanda abanamagama nje kusasizoyina napho sawuthi sangolozela abantu ngonyasi thabe ngathanda ukuyifakaza ngoba ifakaze esihlele sihayise enkondle evunywe izihlahla lotshani umkhatho enelela ngenkulu inhlokomo jikjela imhlaba ngengcwele izwa zomzinyathi sayithokozela abasemolweni bahlala amanzonzwana njengabe emukayo besaba izulu edume phezu kwamata betulu nabanye labachachamba abanenhlahla How do you TikTok?
Yes, man. What